Hi guys, good evening. Ngayon Beng Yecho kami kening Metal Bean Banta mag Only Wings for 350 pesos at inang Only Wings. At ay tayo misis ko, danupan ne. Ayan. Tay niya ako, isipan ko na kung ano ang flavor yung buhay ko kasi danupan na ako din. Ay dana, soy. At shoutout pala kang Koyo kasi pepaunan na kami. Ating kami nga baby. Thank you. Atoy tapin may kiuna-una na yung mga nini. Minuna na yung mukbang kesa kaya kami. Tama, giligit siya po kanya no. Magiligit siya po. Leme na kaya excited mga no, lusoy. At uy tapin din tang ning kaya kaming order. Dana anang kapaling na sisoy. Mga pangan masales eh. Hindi naman mag-anligata siya kaya ng gilid. At uy tapin mitong bana first round. Waiting for the second round na kami soy. Anang kanya man karoy lang wings. Nya, ene pagigisa ng gatas no. Oy tapin, kita naming second round. Para ka lang kami anong botol ng misis ko sabi no. Oy tapin, ana lang kanya man din karelang flavor lalo na itang spicy cheese, garlic parmesan at saka itang pinatubo. Itang ausandang pinatubo yang peka maparas kanu. Tutuyapin maparas soy oy tak, neka paras. Dark na dark yo. Uy tapin kay sobrang kanyaman may ka-apat kaming refill at pepakilik na ikidlat kasi magwala ne. Ya ako pang mangan tapos si misis ko kasi magwala ne inya lenye. Bisaya naman mag only wings bala na ta pwede yo. Di pa pwede. Shoutout nga pala kay ning Metro Bean. Ay dana kabsime kanyaman ning manok yo. Pati nga anak ko magwawa kaya sobrang kanyaman lenyo. Kanyaman na gumangan ni misis ko. Kulang na mo pati butol oh. Uy, maluns ka kayong pusa. Pasensya na kayo na Metro Bean. Taga-bundo kami kasi. Siyempre, pepapicture na kami din kayong karelang pag maragol pader. Oy, nyaso yo.